Fai o le maftang Samoa lea. E Samoa a o lea o le vai na Palangi. E maftang Samoa. O mau le mic o te le tu USA. So I got the microphone and this is a very dangerous thing for a Palangi to have. Afa e te le lo I mahua o uso. O uso le o setu o o kaprimeru. Ele tusipaia o aho le angelu. Ele tusipaia o ia o nama sole. And also ia e lo tama I ine is my narrator pop raise your hand. E au mai tua se alofa I o matou lotu I tangata Samoa. Matou te ala lofa lawi I tangata Samoa. O fese ne te alu iai. Ma vai ni fulenga ala le matatata. Tali le somi paia. Ma hai le koko alaisa. Pea o te fia nofu li vai o Samoa le langi. Afai e ai le koko alaisa. So ele Yesu ya te amu, ele lava le taimi e ta'o atu ai, le uma o whai Yesu. O te whaftai le atua I lona le a te amu, wala o haina. O te whaftai I mea uma o e whai. Fou. E amutango se mea fou. Ua whai a pēr lava le atua mea fou. God is always doing new things, so we're always excited when we get to be a part of something new. O te whia vata le whawhatai le susuma taki ya te uka sama ulu ane tue funga, and I bet you $10 that I couldn't say that again. Whawhatai lawe le ne amuna o mata no whia, whawhatai fumi I loanga le lei a te mātou. O te whia vatu le whawhatai fumi I la whaiwhi au. Ia le susuku whaiwhi au ia te tua whala au. Tu go to Tēnei taimi, whesua samani ia te ahu e aho nei mana Samoa. Ei taimi, tautana ai ia le whasa ia te ahu. O te mana. E lana leo masaki o ia. E le ita, e le sasa. Ua nā nofu pēr, ma toi whai mai ana upu. Ma whaatali se I o mana. Isi taimi nā ia whaatali I tolu I tu la. So we're very blessed to be here. E tashi se pese, o le ama usumina I le afi. Whamanui atu e le atua, I la whaalongongo, I le suafo Yesu.